Parata sa ponromeo o kisin rua pesa. Iwe waguna ewe terini mibin ewe Yerusalem seva. Afektu seni koot melondang. Afen moda tangeni kusunjak emen fefin a faudei. Pue poda pupuri o e poda curi pudoanowe. Muridon ekewe ngaroyir, Christ me ekewe chompung fiti ewe Jerusalem seva rafeitiu menon nang. Nupon ewe teridim arap ngeri ferufan. Jesus aka kuri ekewe chon tipis porepoto menon peaser kewe. Penitenan keke ekewe chon tipis meri sincerine poputen ferufan raute muen mesan. Ekewe chon pouturo ramara se fenon nikirikirwejek panson ramero. Jesus a feitiu o petsen kewe raipuetiu one ewe chukun onif. Iwe afis eu chetchetsin feru o ewe chuk auriti eu manaven watte. Iwe ewe teririwen god mi fokun watte a feitiu o a sauti won ewe neri Jesus a wanete penitan. Parata sa ponrue o kisin fisu me wadu a pesa. Murin ekoe engravier setan ewe kepichira seni anenien fötek o ewe feila ewe otubu ekoe mui on unisin fenifan. Ewe chufungan nir medicine non maon. Men weirus at si nukunge seiten apon otubu seferi ekewe arabas o apesengerir purepue rongero o nia perioe teririm. Ekewe kepira me son fiu medicin ra monotengeri metrae kiki pue eum maun wache muk. Rene ekewe chon tipis ra porete pue netiper rese sisiwin. Ra fen ekiekin uturetiu god seri wonan we nerien motum king. Onnia peri ewe teririm nonar putsukun, ika me tufits. Ngerese mefi pue anabot moyanar kewe angang. Puna torri ewe rearin kepung. Parata sa ponrue o kisin on merua pesa. Iwe waguna ekoe mi mero, ekoe mi rap me ekoe mi kisikis. Rai kyuta memuen ewe nenien mautun king. Ekoe puk rasugura, ekoe mi mero raguna kobung usin mi fitchingani met rafan feri. Usin met ameke dunon ekoe puk. Mutirjek, Jesus a pue nonan ning. Asen ewe teririm wonan we nerien motun king. A koro ar kewe kokotun maun. Nonar nenegeri mesen god, ekewe chon tipis ra ueriwen mefi arkewe tipis medicin. Ra chetcheberi iteiten fanson ra kunseri met meibung. Iteiten ar kunseri mugukun ewe ngumi fen non netiper. Equots ra fen mero nonar eki pues juoreven ne potori sireiusun arkewe tipisin ni marao. Kawet me papon ferufan. Ra me fimet sisasare non pukenuk sopun egome ru o kisin ru. Metods mi poruero e poi sukuro o metods mi mormon e poi puero. A fitziro porausen marwer. Orasire poi pusin tipisir a resecura marau esemuts. Meraton. Un reception togri mefi ewe kiramwe me poa. An ekewe chompung non ewe teririm. Ese chunor ar epidukuruk. Omen weirus at si wewe ti ogugun arriafo me noriden. Rese togri ungeri pugunen god kupungerir. Ir medicin rara. Samon god mi maraman. Mi enet omi bung. Om kewe pugun kapung. Iwe ir medicin ra fotopugatiu o pingeri god ewe koten marao. Parata sa ponrue o kisin tiwa pesa. Repojai fetar war fenifan o reporongela nenien nen kot kwaramas o ewe terinim atonge. Ngeke afektu senirang o kenirero.
Iwe a tori fansone che we son potro repoage forze niurinar che we fefer. Mutirjuk ekkei me fau mingeting et rafeitiu serineng. Ewe ferufan a mukro ekkei a poangetete serinone che we poang. Che we son pung resifeanga pura nonom non ewe Jerusalem suffer. Ite even meven son typisch age en men niurin. Usun mi fietsngeri met me furri. E che we mi mokkunar che we typisch rap mutir merong e che we mi wattear che we typisch ram magne merong. Non ewe ekkei. God apusin mefi weires. Ane pue niro e che we son typisch. Nge asile we mei bung arre pujek age niurir. Niurin typisch. Mero. One we rapides, Caesar afenage ewe niurin typisch. Renir medicine che we ra etiwai o etiwai arwe mero feniter. Mie che we son typisch res etiwai ni fangen mero. Ira pupun repupusinage rapenar che we typisch. Manaka siya punruani o kisinew me idungat ampasa. Ewe samon mi manaman ampasa. Ewe ran ewe feito lupone kweminga o menaunam tegia rebode kar o sunjak fedil mifpas. Don ewe ran rebo karado. Obode okufeadiw e kawarmas mingaw iwe rebode o sunjak falang fan pejemi. Nupona kunuro ewe akkei. Hörjen god kewe medicin ra pokun marreti. Pun amuts en Satan neverem feino. God akkura pues apormete potoriata ewe kiramwe anomren furrian kewe medicin iwe apopute ewe angangen furri euneng meo ferufan suffer.